bagasan ujui kita pajuban di terminal si borong-borong. Orang mulai kedagitan, orang mulai kesilatan. Di bagas motori Rudio tanami Tusong paldulimon benar dilakukan dipilah penetapan karena penghiutami kuahina surato rakotori Beparnigotani ito dinoluki. Dari polo sama lagi lipat tahu. Memang formasi. Formasi. Kita pajuban di terminal si borong-borong. Orang mau kedagitan, orang mulai kesilatan. Di bagas motori Rudio tanami Tusong paldulimon benar dilakukan dipilah penetapan Jonang diutami Kormingan surato rakotori Beparnigotani